Pamiarsa Desa Adat Purwayu pacang nutup ajebos objek wisata Pura Satkayangan Lempuyang Luhur Karangasem. Penutupan objek wisata Inucap santukan wenten upacara puja wali salami limang rahina ngawit kalih kantos 6 Agustus warsa kalih tali 3 likur. Bendesa Desa Adat Purwayu Inyaman Jati Mausang penutupan objek wisata Pura Lempuyang pacang memargi selami limang rahina inggih punika kalih kantos 6 Agustus warsa kalih tali 3 likur. Jati nguderang penutupan objek wisata ring Pura Lempuyang Inucap wantah maredujon manglene Pulau Bali upacara sida memargi antar. Ngenenin penutupan punika paiketan dane sampun nyobiahang majeng para wisatawan rumasuk guide sanemak tetamyu ritat kala rauh ke Lempuyang. Manut Jati ring sejeroning nabdabin tur nyanggro pujawali krama irika sampun meteki-taki tur maning ngaturang ayah pemekas ring genah parkir kendaraan pemudak taler sampun ke Siagayang. Kuentenan kendaraan roda 2 pacang parkir ngelintangin jalur utara lebih. Raris kendaraan roda 4 genah parkir ring Kemuda. Eka Prananda Bali Pos Nguningayang.